te whatalo whātui lau whawhunganga le nei tūla o lea sululu, alo mai o nisini o tātou tāla fau, ua mawhai ona tū whātasi alo Radio Samoa, mō le nei yaso. Ua o mai nei numera o tūlanga I pālo ta tangata ese, e tu sai mawainga whao puwhai, mā la tau tau mawhainga le nei vai tau, au le yo o atu fo I le whainga pālo te tele, ma o whamawina nei le whale tonu o numero pāanga I le mālo o le wainga whao puwhai le national, le New Zealand First, whapea ma le Act. Tāua reporti ale le tio whawamaloa New Zealand, o ia whamaumaunga mai se talalata mai sa ililinga whalatonga o tāua le Taxpayers Union Korea. E maua e ui se whale tonu o le lango le whainga maloso o whatasi po le coalition government. O lo mawhai pēr I le numero lo iai le taimi nei, o na whaauawina le taitaino o le atunu. E tu sai ma whaamamonga mai unga o ia sa ililinga I whaapea, e ono sfulua no fōlo o maua pēr whainga maloso o whatasi po le coalition government. E tolu no fōa o tō e sea, talu mai le masino a perila, whaatusutusatu le numera a le tuangai, e peo na whaamawina lea ua iai le 5 no fōa, whaapopo atu iai le tolu o no fōa. O loo whaatu mawina pē le mawalunga o le numero tangata o loo whaalia lo lato fia tele le vaenga whaapawhai le leipa. E peo na maua le si itia atu I le tosu tasi tesimale iwa pasene. E le peo le taimi tālua I lea na maua I le pa utele o lato numero. I le tasi tesimale 5 o tongi po points. E o tesimale 2 tongi na whaapopo atu I le national. Lea na maua I le tolu se fulu pasene. E mo le New Zealand First. Na tu iti tia la tu numera I le tasi tesi ma le iwa e mawai le se fuma le tesi ma le fitu pasene. Olo na wha le Green Party I le iwa tesi ma le fitu pasene. Si itia maulunga I le tasi tesi ma le iwa tongi. A o le act o molmawina le matua I pa u lava o ana numera. E pei o na iai le lua tesi ma le fitu o tongi. Ua tu iti ai pe tu sale ma le ono tesi ma le 5 pasene ua iai nei. O te pati maori o loo iai I le wha tesi ma le tasi pasene. Si itia lea I le tasi tesi ma le 5 tongi. Ma I whaatu langanga o sui whaipule tu sai ma nei numera. O whaalia e tol suru iwa sui whaipule e mai le national e ono ulufale le panimene. A wai whaatasi atuai ma le 15 o whaipule a le New Zealand First, ma le valu o whaipule mai le Act, lea e mawai le ono 12 e whausia I le whainga malo so whaatasi. Ta ua e ono ulufale le o atu le whaasutasi o whaipule mai le leipa, ai le maua lava le numera e tula I mai ai I le whainga malo. E tu sa fo I pe afa o popo atu I ai le 12 o sui whaipule mai le Green Party, ma le 5 ma le te pati Maori. I whamamanga mō se pāle mia e te tau na tūla I mai, wa toi alu I lunga le numera a le taitai o le national, le lii o Christopher Luxon. E tasi le tongi o lo o mawalunga ai, ma au siai pasene e luas futasi tesima le 5. Ai pa u le numera o le lii o Chris Hipkins a le vaenga le leipa. E lua tesima le fitu tongi wa tu iti ai, ma o ai I le na o le sefulu iwa pasene. Olo na tolu le li minsta o le vai fafo, o le taitai o le New Zealand First ya Winston Peters, I pasene sfuma tasi tesima le ono pasene, o tesima le 5 tongi wa tu iti ai ana numera. Mo le sila fio nei wha maunga e wha atautaia mai le toa awhi o tangata ese I tutono New Zealand. Mai lea taimi, ma na whai atawala mai a wala fiso tainga e pei o lunga o telefoni, ma o ia wha maunga na wha atino mai le vao le aso sa, aso tolo me, angai mai le aso tofi, aso fito me lua o luono. Ma I nei numera e afe na whaia I aisa ililinga I lea taimi, e iwa se lausu ma whata ngata na ioe ma whamawina la tautali. Tu sae ma sa ililinga, o le whasuru iwa e le I mautono po o aia lango iai, ma le tosu fitu na le mana na o e tali I fesili na tu I na atu. Inisio tala walo ia nei le whaamavaenga le tamaitai whaipule o Judith Collins, mai le no fō le tumalo o Papakura, le mai ai o le luasu whātau sanga o tautua I upu whai o malo. O le aso ana nafi o le aso lua lea na whaamavae atuai le tamaitai o Judith Collins, ma o se whaamavaenga na mulmawina ai le talitali o sui whaipule uma ma sui o le kāpeneta, I tanga ma wha upunga mali o le afo I tamali. O se tasi o lola na tautua, ma o se o whaamavae ai walata le se fulu ma le valu to finga wha le malo po ministerial portfolios wa ia tau a veina.
Ma o se tasi wailonga ana tau mawhainga ma lona sa ili malo I whainga pālota tele. E pei ona maua e valu le lei taimi o man malo I whainga pālota ma e so o lava ona manui ana tau mawhainga. Ilana tau talanga mulimuli te tono le mau ta fono o lena ia toi tō manatuai I lu I tau na whea ngai ma le vaenga wha upwhai. Ai mai se lava o whea ngai le antunu ma le lalangi ma le wha mai le COVID-19 le tau sanga lua o. Whaelwe Collins sa whaingata e na le solomu ili ai lava le lātou vaenga mai neilu I tau. Tō tele sui whaipule na whaafetai le tamaitai a Judith Collins I lana whaama vaenga. Ai me se foi le li I pāle mia o le malo ia Christopher Luxon. Mō le avanoa na tui nātui a te ia ta ia ai le valo matanga luenga le malo. I lalo le whainga malo so whaatasi. E pei ona avea I foi o ia ma minsta o pui puinga po le Defence Force a le atunu lea sa iai ta luai nei. Na ia whaalia foi ona mitanga I le tele o fuafuanga le malo sa amawhai ona whaataunuina I lalo o lana taitainga o matanga luenga. Lea na iai le whaatanga ina ona whewai o leo manisio awala o puipuinga po le taser. O le tapu ai ona toe ula o se pangota I whale puipui. O le taitaina leo le whinau le suenga I mea tutia na whaongaina le taimi o le taua I Vietnam bo le Agent Orange Inquiry. E whapea fo I le whinau ua au tau sanga o whai mai I whanua o tangata Maori le Nelson 10th Litigation. O le tamaitai a Emma Chatterton o le asuia le tamaitai o Judith Collins o se suia whai pule mo le tumalo o Papakura. E paa maa vai Judith Collins mai upu whai o malo wa ono su fitu tau sanga o lona soifua ma o ia fo I o se tamaitai lo ia. I tala mulmuli, au iele tupu tamaitai o tangata Maori, te ariki nui kuini ngā wai hono I te pō I Peritania tele. O lena maolo na awa noe whailoa I atuai ma le li Berenice o le malo, le li o Prince William of Wales. Whamawina sa whatautea le whailoa inga e Windsor Castle, ma I reporti ma le New Zealand Herald na tā uai le tupu tamaitai a te ariki nui a vea mapine wha amau o so o tangata Maori ma le ai ngā tupu Peritania. O le lona valuai leo au ngā tupu langa o lona ainga o whailoa I masui o le ai ngā tupu le malo. I whasalalaunga I lungo o le tūlau le ex a le li Berenice ia William na ia wha amatalai lona whiawhia tele I la whailoa inga ma le tupu tamaitai o Maori. Whamawina no la wha asoa I le tele o mata upu wha avao malo. Ma o lea foi na wha aliai manato le tupu tamaitai a te ariki nui le malo si o lana whina I le to mai ma le angava o tangata atunu po indigenous knowledge. Ma le wha malo si au I au ngā tupulanga ese. Fisosoani le tasi, fausia whaatasi me tutia. E tali atu I suinga maa ale o le tau, wha apelu I tau o lo whitaia I pea ma le toa tele I le neiva I tau. Le ipatia foi au iai te ariki nui I lone tona na mawhai ona awai atu foi se whaatasinga. O se fia wha manatuai tupulanga talavou po o rangatahi. Wa molmawina le atia e o langa I le fisosoani ta wala atu I le King's Trust Aotearoa New Zealand. E pei foi ona wha manatuina le 50 tau sanga talo na wha vai mai o le nei wha la putonga. O nisi nao tātou reporti o mwhaina tu whātasia la Radio Samoa mo le nei tu lao leo uli wha whetai wha whonga mai tō wha soifua.